clear tu te chibai le ve kule tuntum kan video chuan Mizoram Public Service Commission MPS na Junior Grade of Mizoram Civil Service combined Hnaruak advertisement ati chua chungchang bihchianna le online form fill up dan tur chungchang kan en ho le don ani tuntuma Junior Grade of MCS combined kan ti thin post work song sa thi post somthum le pathum ani a chuta chuan MCS post som a hian post pakhat hi rual ban lo blindness and low vision te tan ani dona MPS 8 post MF&AS 10 post som a hianin post pakhat hi rual ban lo locomotor te tan ani dona ni MIS Mizoram Information Service post panga arwaka PWD kan ti rual ban lo te tan blindness and low vision post pakhat arwak dona ni posting na mun tur department te chu DPNAR CSW Civil Service Wing Home Department ate Finance Department ate le INPR Department ate khan posting ani don ani hlo hi pay level 10 cheng singa sang rukatranga nuai khat sing ni sangli zanga inkar an hlo don ani kumbi thlia hianin kumsom ni pakhata tanga somthum le pasari inkar tan adil thei dona kumdanga chuanin somni pakhata tanga somthum panga inkar ani thina kumin a hi chuanin covid awang khanin kumni ngai hnathawk omdona kumsahni somni pathum le sahni somni palli chunga advertisement na deal na khatiang advertisement Hnaruak ti chua khanin kumni ngai hnathawk omzel donani deal tura thiamna ngai te any graduate ta na deal thei donani ente nan graduate to phot ka hanti khanin science stream te art stream te tin technical line engineering doctor kan tiang chi te po khanin an deal thei vek donani computer certificate computer thiamna CCC DCA CCA kan ti khan nei angaya Mizoram Middle School standard chintal thiam angai boka tin Mizoram khwale tui Mizoram che het voter ID Aadhaar card nei anni turania ani lopon nule pa te Mizoram citizenship nei te anni turani selection process khan en le thuakila MCS exam a hianin prelims te mains om donani kan ria thewangin prelims a hianin paper 1 prelims paper 1 le prelims paper 2 om thina paper 1 hian mark zahni paper 2 po hian in mark zahni apudonani tin paper 2 hi kan ria tangin 33% qualifying marks om dona mark zahni akhanin 33% chu marks somruk le paruk vel kan mu khanin paper 2 tan chon kan qualify donani ti chonin kan rank ber kha prelims a chonin paper 1 khanin ashil donani mark zahni paper 1 a khanin mark musang sang kha prelims a antling don tina ani chu ti chuanin mains exam om le a mains a hianin a written exam written le personal interview om le don ani a written exam b ka hianin compulsory subject le optional subject om le don ani compulsory subject hi paper paruk ani dona mark za thau an pudon ani compulsory subject b khani mark zaru ka pudon tina ani chu compulsory subject a hianin general english general essay General Studies 1, 2, 3, 4 thengkha omdona tichuan optional subject om lea optional subject a hianin subject thlantur somthum oma somthum thlantur subject zinga khanin kan du ber pakhat kan thlang donani kan du ber pakhat optional subject kan thlan khanin paper 1 le 2 a paper pahnian then le donani mark za ve an pudonani optional subject thlantur ta chu agriculture animal husbandry and veterinary science anthropology, botany, chemistry, civil engineering, commerce and accountancy, economics, education, electrical engineering, English, forestry, geography, geology, history, home science, law, management, mathematics, mechanical engineering, medical science, Mizo, philosophy, physics, political science and international relations, psychology, public administration, sociology, statistics tele, zoology subject te khang, subject somthum te kha thlan thei ani donani, khang singa kan du ber pakhat kha, optional subject tan kan thlang donani. Personal interview omle personal interview hian mark za apu donani. Ti chuan written kan ti khanin compulsory subject, optional subject anianga mark zaruk plus zahni anianga mark zariat, written bi khanin mark zariat apu donani. Mark zariat written na ti tha te kha post vacancy zirin interview turin ko ani donani MPS hnuai a hianin post vacancy azira personal interview tura ko turzat bituk siam ani a
post pakhata hianin mi panga zel ko turan nia post pahnia mi pasari post pakwa som pakwa khatyang zel khana nianga post som le chunglama chuanin into 2 in puntir turan ni donani tuntuma Hnaruak zathi post som thum le pathum ania chuti ni chuanin vacant post kha som chunglam ani wangin into 2 in kan puntiranga somruk le paruk mi somruk le paruk atitra top 66 te kha interview personal interview nei tur khanin ko anni donani interview mark pek dan chungchang khatlem te han soi le ila minimum kha veya minimum chu 40% khani dona maximum 80% ani donani mark za 40% chu somli ani dona chuan 80% chu out of 100 ta chuanin 80 marks ani donani mark somli le mark somriat in kar kha kan mudon tina ani chu kan thiam lo viau ni pon kan attend shrim ani chuan interview kha mark somli kan mudona tin eng tianga thiam po khalo ni la mark somriat ai tam kha kan mu thei lo tina ni chu MCS deal na form hi online atang apply turani apply link to mpsconline.mizoram.gov.in atang na donani link to video description hianin kada kan lo check out don nia application fee cheng zale somnga STSC tan ani dona online atang pek ngal turani general tan chuanin cheng za ni ani donani form fill up dan video chu hemi video description hian kada athiam lo te tan chuan ain thei donani online form fill up theihun last day chu thale April ni somle pariat ani donani last day of submission chu April ni som pariat ani donani shia tur poimo te han en leila pakhatna chuanin ama saberin prelims exam kha clear phot turani prelims exam a kan tin phot lo chuan MCS MPS MIS MF&AS kan tiang chi du kha post du kha kan thlang thei don lawani prelims a kan in zia tlin hnuah chuan mains exam form fill up tur om lenga chuta chuanin kan post du ber MCS mo MPS MIS MF&AS kan ti kha khang te sing kan du ber kha kan thlanganga kan du ber danin dot khanin kan ziak thadonani preference order kha kan rem thadon tina ni chu MCS kan du ber chuanin first choice a khanin MCS MPS MF&AS khatyang zel khanin kan da thlanga MPS kan du ni chuanin first choice a khanin MPS MCS MIS khatyang khanin kan rem thadonani MPS ni tumtan physical standard test le physical efficiency test awma MCS le adang chu stan chuanin khami physical khati angai lawani physical standard test an en le ila height mi pa 163 cm ni angaya meichia chuanin 152 cm thlin angai donani chest om len zonga khanin mi pa 79 cm ani anga expansion a khanin 84 cm ti thei angai donani physical efficiency test om le a long jump mena hianin 3.3 meter ti thei angai donani 3 chance voithum kha chance pek ani donani meichia chuanin long jump a 2.5 meter ani dona 3 chance voithum chance pek ani donani high jump om le a mi pa bi ka meter khat asang kha ani dona 3 chance kan nei dona meichia 0.90 meter ani anga 3 chance thau kha pek kan ni le donani running plan om lenga men mi pa bi ka khanin 100 meter race omanga 15 seconds chunga tlan thlen turani donani tin 1000 meter om lenga hei hi 5 minutes chunga tlan thlen turani donani meichia big tan 100 meter kha 18 second tlan thlen turani a 1000 meter kha minute sari chunga tlan thlen turani donani medical le physical test atling ta chawin MPS turin personal interview an ma chon thei donani chuwang chuanin MPS kan first choice ani chuanin physical standard test le efficiency test kha tlin nge angai donani mains exam form kan fill up huna khanin MPS kha selekin aritena khan lo tling ma ila physical le medical kan tlak chuan MPS interview turin ko kan thei don lawani kan du ni chuanin MCS mo adang kha kan merit list kan rank ka zir khanin kan la option a khanin kan da le thei tho ni kan choice le thei tho donani ole MCS combined exam inbuatsaihna tana study materials te tin question hlui kan tiang chi te kan du ni chuanin ka website kamliana.in khami website ta khanin kan lo lu thinanga link chu video description a hian ka da kan lo check out don nia